Poštovani posjetnici kod posljednjeg checkpointa, srećna nova godina i ostali bakrači. Želimo da se još više družimo s vama ove godine, da imamo brdo još glupih reviewova i još glupih noćnih smena, hvala ti Boki, i da imamo još više subscribera i još više kontenta i nadam se da će to biti u ovoj 2018. Tako da, srećno svima i opet srećna nova godina, jeeeej! Da li vidiš bombu ovdje? Ali vidiš bombu ovdje? I don't think so. Ovo je najdosadnija igra na svetu. Skok ovdje, udarac tamo, and you're dead. Ništa, idemo iz početka. Igra koja je dosta zabavna, pršina se strane epilepsija i sve pozezanje i igrate na kofeinu obavezno kao što sam ja i mislim da Red Bull na opet. Pogledaj ovo, brate. Pogledaj ovo, what the fuck, šta oni očekuju od mene ovdje da radim?